Nemir se uvukao u kosti. Raja počela separirat. Frend je Frenda preko noći postao spreman šikanirat. Krešo ne priča s Filipom, jer koronu smatra gripom. Izgraža se nad njegovim antivakser arhetipom. Luce uporno njurga Luki jer se želi cijepit. Ima srčanu manu, strah je da ga strefi. Zbog rizika od nuspojava iz očaja viče. On je neferman. Za Luku to su neutemeljene priče. Pa bez dlake na jeziku je jedan satirično-poetski show koji predstavlja ništa drugo nego jedan glazbeno-dramski performans gdje ja nekako pokušavam spajati ta svoja psihološka znanja jer sam evo po struci psiholog, doduše propali, više se tim ne bavim, i nekakva svoja promišljanja o svijetu, slušajući ljude, promatrajući svijet oko sebe. Tu su raznorazne tematike od nekakvih dnevno-političkih tema preko psiholoških tema pa sve do tema ovako neke društvene prirode. Ovaj sam show prvi put izvela u Zagrebu u klubu Kazališta Komedija 28.4. ove godine u proljeće. Sve je bilo rasprodano puno i eto za početak jedan vjetar onako u leđa, ali ovo je prvi put da sam tu u svojoj Bosni, u Novoj Biloj i evo, to je jedan poseban onako osjećaj. Uklopi se, stisni, čučni i zažmi. U balonu da si stao budi tiho i umiri se, dijete. Još si tabula rasa. Što ćeš biti kad porasteš?